hasteni joto lukurokno puilaw khulumaya pharu chini TTAADC no prai 4 bosor rongui lukurok Maharajani twijul mongbai je chung TTAADC chalok tongman no loge roi tongbai mani bagai joto no kha kaham tei khulumaya pharu Blaikhe hambai chung last foreign half year ro chung chini TTAADC chini limited fund ni bisingo phano chung lukurok ni bagai je samong kaham tangnani nei jatiok mani bisingo lukurok nognai ja omhai chung samong tangui maman no nirokno saikhana rawano chini industries department chini Bubagra ni income generate khainani bagai chung borokno 600 e-auto chung borokno distribution khaika je tiprasa bekar tongnai jodi auto salawai income khainai hnai wan somnai rono borokno chung online registration khairogoi gramin bank bai tie up khaiwi e-auto chung distribution rawi rokha bskango bsini tipraham scheme bahai chalo khaijangnai tipraham scheme ni bising teine borokno low rate of interest bai jeta phataro nangna hangke 14% 12% oma haike rate of interest maro theba chini oro TTAADC chung grantor bunangya low rate of interest bai chung borokno rokha only 6% bahaike backend subsidy bu chung borokno 75000 ojak boroni bang insurance bu facility tong jeta je auto beneficiary thei thangkha hangke boni family o jati o recovery khainani bagai problem ngya tui bono wasoi no chung borno insurance bu credit insurance khai rojak je beneficiary thei thangkha hangke kono karone accident oi thei thangkha hangke bo automatically recover ngoi thanai omhaike chung khaika nge boni sara bo chung khutung chini traditional dresses no chung promote khainani bangai chung jotong saimano chini tiprasa go ek somoi o agotala thangai rignai kangoi guri khangke saksano blai lachi jago theba maharaj phaimani yagulo chung chini tiprasa ni traditional dress no chung jebabe promote khainani bagoi chatiokha amotabo sudo chini tiprasa ni bisingo simiya doni koboni dofani breidogo chini rignai no risano kanoi mosangjagoi matongjak baikha amo maharaj ni wan chongoi bene possible ngo ngesung joto ADC relation equal portion khai chini rignai snana ni bagoi khutung bakha ulobu continue tongnai bai kene chini health sector chini limited fund joto saimano phiaba chung hospital chung tabok tang tongo tabok ni modernized hospital almost paina ni phaiching thang tongo 150 bedded hospital completing thanai sakham chini bagoi bilaikhe chini tipra hai hasteo ব্যবস্থা kaham khaini ni nango bono sak tharin bono nahoroi no sakhamno chung nojor rokha haike hospital chung kaisa kaham snana ni chini imang Bubagra ni imang mo fulfill na nai tongo bahaike no chung mobile medical unit jeta kami am chani lukurau healthcare ni beparo mung sa saimeya borono chung healthcare facility te awareness rona ni bagoi mobile medical unit chung 6ta chalok khai hasteni thung am sayo borono medical test check up khairoi almost mane 6000 ni above lukurau chung medical free check up khaika bai ken operation behind last 2 year of free operation chung oranio chini Khorang ba hospital lo khairoi kamse kam 2000 ni above chung operation pairokha nini gallbladder stone hondi nini tamasne tumor hondi bahairo blai kirma sungsa rogi rok operation khaijagoi success ngoi thangbaikha bahaikene chung tamasne chikon mane chini bikra family tongnai bahairo no masing jorawo rikutung blanket chung borono blanket do chung distribution khaika
nge oma haikene sini industries department tribal welfare department oma ke jotono janja department ni जों या प्रेसेयै खायमानि हायके education department of जों B.Ed training रनानि बागै बसबोनो जों 25 जना जों B.Ed training नि sponsorship बो रवै दं बरनो ताबसकाङो बो रजावै दंनाय रजावैनो थांनाय अमा हायके स्किम सोनाजाक जाते चिनि तिप्रासा जे तामबसनै B.Ed परेनानि स्कोप माया donation रय माया रां कलया अमा हाय दंनाय र बरनि जे माने लो इनकम ग्रुप रनो जों सिलेक्शन खायबै बरनो चिनि एजुकेशन डिपार्टमेंट नि होयते एक फाइ हायते अनेनो जागाव जों स्पॉन्सर रवै बरनो परे रय दंमनि बबो चिनि र अमो या प्रिसेजा थिक बाहायकेनो हमपो स्कुल जों जतनो साइमानो आसो आइगिनि सालो हमपो स्कुल आसो डिमांड करे थ्याबा जों तिप्रामथा महाराज नेतृत्व फाइमानि यागलो हमपो स्कुल ब्लाइ डिमांड बारै थांखा हॉस्टेल नि इंटेक कैपेसिटी अनेक गोबां बारै मा थांखा आगे जेता गर्ल्स 200 बॉयज 200 के तंगमनि जों फाइमानि यागलोनो बरनो इंटेक कैपेसिटी बारै हॉस्टेल अब जों 750 जना इंटेक कैपेसिटी बारै रवै बरनो फैसिलिटी रवै तंखा के जोंनि बिखराव ठीक आसे पाहाड़नि बर'राव जत लेखा फरायनायनि बागै आसो सेबमाय आफानो जों हमपैहाय हस्टेल जों क्रिएट खायै सुजुग रनानि जातियखा थिक बाहायके जोंनि PWD डिपार्टमेंट नि होयते जों जोंनि नीति आयोगनि फान्ड जों फाइफ्र बेसेबां या 10 करोड़ तंमानि बबाय जों मनबो साबजोनाल 10टा साबजोनाल ऑफिस जों कंस्ट्रक्शन खायखा ऑलमोस्ट 10टा कंस्ट्रक्शन खायमानि वो 7टा ऑलमोस्ट जों इनॉग्रेशन खायपेखा बाद बाकी तावबो इनॉग्रेशन खायमानि रेडी दं कय दिनो जों मनो इनॉग्रेशन खायनाय स्पोर्ट नि जागाव जों लास्ट 2 इयर जों TTAADC सुपर लीग खायखा सुपर लीग खायचिनि ट्राइ रनो स्पेशली यंग जनरेशन जारा फुटबल बाय थांनाय रनो बरनो प्रमोट खायनायनि बागै जे जों जातियक माने अमो सक्सेस होनखा त्रिपुरा हास्टेव अमो हायके पहिला जोंनि TTAADC नो इवेंट कटर खायै जों TTAADC सुपर लीग खायलाय माखा बनिया गलो जों TTAADC नि ICA डिपार्टमेंट बाय जों त्रिपुरा आइडल खायलायै जारा रचानाय मोसानाय बरनो प्रमोट खायनायनि बागै त्रिपुरा आइडल जों संसालायखा त्रिपुरा आइडल नि बिसिङो जोंनि रचानाय रं हासुगो तंनाय कनामा तंनाय पर्यन्त जारा सिजाया जे जोंनि जाय टेलेन्ट तंनाय रनो बरनो नायतोयै तबनाय हनै छाकथारै जों त्रिपुरा आइडल खायमानि बरनो जों लास्ट 2 इयर नोखा बर जे फर्स्ट सेकेंड थर्ड माइ थानाय र ताबो बरनि कैरियर सनावनि अपॉर्चुनिटी मानै दङ जागा जागाव प्रोग्राम के बर इनभाइट खायजागै रचावै पब्लिक नि बसकाङो खोनारावै बरनि कैरियर न असनानानि बावै कैरियर आगौै दङ अमसों नोखा ने जों बाहायखेनो कल्चर त्रिपुरानि रिच कल्चर न जों प्रमोट खायनायनि बागै लंडन हाई हास्टेव ग्लोबल स्टेजआव जों रिप्रेजेंट खायरै माखा जेता महाराजानि साकथारमो महाराजानि जातियावमो बनि वानसमो जे हास्टेनि लुकुराव वानसोय माया जे सालसा लंडन हाई जागाव चिनि त्रिपुरासाराव परफॉर्मेंस खाययै चिनि कल्चर न फनोयै मानाय हने जों जतन साइमानो चिनि त्रिपुरानि रूल खायजा करिनि बागै टैक्सेशन अंथों निनि जेकोनो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन खायने अंथों अनेक प्रॉब्लम चिनि TTAADC जों फाइमानि सकां नोगजायै दङ जेता जों बनो बिल ऑफ बोसनाखा चिनि लैंड यूज बिल जों सनावै पास खायखा निनि टैक्सेशन नि बिल जों सनावै पास खाय रहका चिनि तेबो ADC विलेज कमिटी नि जों अमेंडमेंट पास खाय रहका जेता ADC विलेज इलेक्शन खायके vote ungu chini ADC amsayo किंतु काउंटिंग हॉल ungu nini ADC बायरे non ADC area wo ge onek somayo chini त्रिपुरानि dominate area ngya henge aro jagao dispute ungu nini kok banglayo hani bangi जों TTAADC 1 sokha jehetu ADC village committee mane chini त्रिपुरानि bangi singke त्रिपुरानि bisingo no
amsai bisingono lekhawani bungthung hai hene chung iprasa amsayo board lekhanani counting hall khaine ni bahai rok ma khaine hene bahai bilog bo chung sanawi pass khaika thik bahai kene chini IC department tourism department ni chung miliwei chini cultural chini historical monument of chung kabangma identity life protection khaini nang hi wan chowino chung jaga jaga o chini Maharaja B Vikram nini tamasne SD Burman bahai statue rok chung sanawi chini khumlong park bo tabak sanada tongo oro lama rok bo chini khumlong lama bo tongo nini Maharani Kamchan Prabha Devi nini tamasne B Chandra Munuo Maharaja B Chandra Maniko Hairok sung statue tawe chini history no sung revive khaine ni bagoi chesta khai tongo chini tourism sung black chini hastewo develop khaine nango recently sung water fountain sung inaugurate khaika Maharashtra ni yakre north east ni jot ni chai mane naithopok tei kusupok chini water fountain Maharaja ni sakthar mumbai ni sung NHO recently tabok sung TTAADC ni bobon sung Shillongo khaini hne long time chini project pending tongmani recently tabok sanction kha asa khaibe sung Shillongo jagaro clearance sung thangkangke phanto sanction pajak almost 5 crore ni sung TTAADC bobon nokbo samong tangmanai sung 5 crore ni simi bono project proposal lohmani oma haike sung chini tiprasano jate phatar haste obo porenani medical treatment ni bagoi thangoi subida manai jat Omahaya appreciate by Kennedy Industries Department by Pata Stripe by Pata Group ni hotel management sung Sanaway Tonga Tabo or Zaga Chini Komlo Tamasina Narwai Tong Thai Jeta Tongmani Arazaga Hotel Management ni Training Center Khorang ni Bagoi Tabak Samong starting Tongo